mu by'ukuri uyu ni umuhindekazi wishwe, birumvikana umuhindekazi wishwe kubera kwambara ikoboyi. Ariko bumva icyo yazize kwambara ikoboyi, yiganye umuco wo kwambara ikoboyi bimubana icyaka. Hanyuma rero nyuma yo kumubana icyaka birangiza n'ubuzima bwe. Sasa amakuru y'abagore n'abakobwa bahohoterwa nabo mu miryango yabo muri iyi minsi yari imitwe y'inkuru z'ibinyamakuru mu Buhinde byerekanye akaga bahura nako iwabo mu ngo. Sasa rero mu byumweru cyase mu cyumweru gishize wo bita Neha Paswan witwa ngo Neha Paswan w'imyaka 17 bivuga ko yakubiswe kugeza apfuye nabo mu muryango we mu majyaruguru y'Ubuhinde muri leta ya Uttar Pradesh, kuko batishimiye ko yambaye ikoboyi. Barangije baramuhondagura, bajya barahondagura birangira nyaguhondagurwa nawe apfuye nyine, birangira mu by'ukuri ubuzima bwe burangiye. Sasa nyina uwo bitaho ni nyina we yibiruka, nyina Shakuntala Devi Paswan yabwiye ikinyamakuru Hindi ko yabwiye ikinyamakuru cyo mu Hindi ko umukobwa we yakubiswe inkoni bikomeye na sekuru n'abanyirarume nyuma y'impaka ku myambarire ye aho yari yabasuye mu karere ka Dore kamwe mu turi inyuma mu iterambere muri iyo leta. Sasa rero mu by'ukuri nyina arakomeje aragira ati yari yafashe umunsi w'amasengesho yo kwiriza nimugoroba, yambara ikoboyi n'agakoti cyase n'aga top ajya gusenga. Sasa rero mu by'ukuri sekuru na nyiyakuru banenze imyambarire ye, ababwira ko ikoboyi yakorewe kuyambara, bityo nawe birumvikana nta utayambara bitewe n'iki nta kitwaye. Sasa rero mu by'ukuri ngo bita ngo nisha Shakuntala Devi avuga ko umukobwa we yakubiswe kugeza ataye ubwenge, maze ba nyirarume birumvikana ba nyirarume bahamagara cyase bagahamagara ubufasha, bavuga ko bamujyanye kwa muganga bitewe n'icyo babona ko bayo intere. Yakomeje aragira ati ntibandetse ngo mbaherekeze, nabibwiye ko cyase nabibwiye bene wacu ko bagiye kureba kwa muganga, ntibamubonye rero. Sasa mu by'ukuri mu gitondo cyakurikiyeho uyu Devi avuga ko babwiwe ko umurambo w'umukobwa we uri kunagana ku kiraro cyo ku mugezi witwa Gandak wo muri ako gace. Bagiye kureba rero basanga kuko ni Neha wari wapfuye yiwe mawe. Neha rero nawe yari yapfuye yaze kwiyambarira iki agakoboyi, ariko Neha nawe yazize ubusa kwere. Sasa rero polisi yakiriye ikirego cy'ubwicanyi no guhisha ibimenyetso bigerwa cyase biregwa abantu 10 barimo nyirakuru na sekuru wa Neha, ba nyirarume na banyina wabo, babyara be n'umushoferi. Birumvikana abaregwa rero ntacyo baravuga kumugaragara, ariko urumva ko nabo bakoze ibikorwa by'ubunyamaswa, kwica umuntu kuko yambaye ikoboyi y'jeans. Yemwe namwe ntimuzora. Sasa rero umupolisi mukuru yabwiye ikinyamakuru abantu 4 bafashwe bari kubazwa nyine, kandi polisi iri guhiga bukwari abasigaye baregwa. Yani magambo iri kubahiga bukwari, ntage gomba ko basigaho nga. Sasa rero se wa Neha yitwa ngo ni Marinate Paswani yitwa Marinate Paswani, ukora nka nyakabyizi ahantu h'ubutaka hitwa Ludhiana umujyi wo muri Punjabi. Wahise agaruka mu rugo kubera akakaga, avuga ko yakoze cyane ngo yohereze abana be barimo na Neha ku ishuri. Sasa rero mu by'ukuri uyu Shakuntala Devi avuga ko umukobwa we yifuzaga kuzaba umupolisi, ariko ubu inzozi ze zitagishobotse bitewe n'ikibara muhoto yazira kwambara ikoboyi y'ipantaro y'jeans. Bagabo bitagaza n'impamo y'amaguru baramwivuganye. Sasa uyu mugore avuga ko baramube bashyiraga igitutu kuri Neha ngo ave ku ishuri, kandi kenshi banamutwara cyase bamutwamaga cyase bamutwamaga uko yambaye ikintu cyose kitari
umukenyero gakondo w'abahindekazi nyine barakomezaga bakagira ute bakamutoteza. Sasa rero uwo bita Neha, uyu Neha nyine wapfuye, Neha ariko yakundaga kwambara imyenda igezweho. Amafoto abiri umuryango we wahaye ikitangazamakuru amugaragaza hamwe yambaye ikanzu ndende, ahandi yambaye ikoboyi n'ijaketi, ariko abantu baramumujije. Sasa rero mu by'ukuri impirimbanyi zivuga ko urugomo ku bagore n'abakobwa muri iyi sosiyete iha ijambo n'imbaraga umugabo rukabishe, kandi akenshi ruhanwa cyase ruhanwa gusa n'abakuru n'umuryango gusa. Sasa rero mu by'ukuri abagore n'abakobwa bo mu Buhinde bafite ingorane zikomeye kuva ku kwicwa bataravuka kubera gushaka abahungu, kugera kwivangura no gusuzugurwa. Birumvikana. Sasa rero mu by'ukuri uhohoterwa rikorerwa mu ngo rikwiriye heshe mu Buhinde, kandi ku kigeranyo abagore 20 bashobora kwicwa buri munsi kubera kuzana inkwano idahagije. Ariko rikumva hano icyo aba bantu babazera. Sasa mu by'ukuri abagore n'abakobwa mu miji mito no mu byaro mu Buhinde babaho birumvikana babaho ku mategeko akomeye y'abakuru mu by'imidugudu cyangwa se by'imiryango. Birumvikana hose niho babagererwa amajanja kugira ngo babuzwe uburenganzira bwabo. Sasa rero mu by'ukuri kenshi na kenshi ibyo bambara, aho bajya cyangwa se aho bavugana nabo, kubirengaho gato na hagati kubirengaho gato bigakurikirwa n'ibihano kandi bikarishye. Sasa rero gukubitwa kwa Neha kubera uko yahisemo kwambara rero ni bimwe cyase ni imwe gusa muri byinshi mu bikorerwa abakobwa n'abagore bato biheruka gushengura Ubuhinde muri iyi minsi. Sasa rero mu kwezi gushize habonetse video iteye agahinda yo mu ntara yageranyijwe niyo ya Madhya Pradesh, yerekana umukobwa w'imyaka 20 akubitwa bikomeye na se na babyara be babiri babagabo. Nakuru kumva kuki bibasira ariko abagore. Sasa rero mu by'ukuri kubera umujinya wa rubanda, polisi yirukanye cyase yakurikiranye aba bagabo bo bavuga ko bariho cyase bariho bamuhana, ariko se bahana muntu hafi yo kumwica kandi cyangwa se bakanamwica kubera ko yahunze akava mu rugo rwe aho yari afashwe nabi. Sasa rero mu by'ukuri iki cyumweru kimwe mbere y'ibyo abakobwa babiri bari bakubiswe bikabije, nta mpuwe nabo umuryango wabo bari cyase babasiza kuvugana kuri telefoni n'ababyara babo b'igitsina gabo mu karere karaho hafi aho ngaho ka Dahal. Mu by'ukuri rero amashusho yabyo yerekanye umwe mu bakobwa akururwa umusatsi, agakubitwa hasi, agakubitwa imigeri n'amakofi n'imbaho, akubitwa n'ababyeyi be basaza be n'ababyara. Bisasa nyuma yuko iyi video ikwirakwiye hanze, polisi yafashe abantu 7 fata kubera ibyo bikorwa bibi by'ubugeze bwa nayo babere gukora. Sasa mu by'ukuri ibindi bisa n'ibi ngibi nabyo byabaye mu kwezi gushize. Byavuzwe ko muri leta ya Gujarat aho abakobwa babiri bataragira imyaka 20 bakubiswe n'abagabo 15 barimo bene wabo kubera kuvugira kuri telefoni nk'uko umupolisi abivuga. Babona abo bazize kuvugira kuri telefoni ariko urumvira ihohoterwa. Sasa ari impirimbanyi y'uburenganzira Loli avuga ko yaragize ati biteye agahinda ko mu kinyejana cya 21 cyazi ikinyejana cya 20 turi kwica no gusagarira abakobwa kuko bambaye amakoboyi cyangwa se bavugiye kuri telefoni. Ibi nabyo bikwiye gucika. Sasa rero mu by'ukuri uyu mugore avuga ko sosiyete iha imbaraga umugabo ari ikibazo gikomeye mu Buhinde, ko abanyapolitiki n'abavuga rikumvikana bakoresha kenshi imvugo zipfobya abagore mu rwego rubi cyase bikageza ku rwego rubi. Mu by'ukuri rero sasa rero mu by'ukuri kenshi na kenshi imvugo zipfobya abagore bigaha urugero rubi abantu no kumva nabi uburinganire. Sasa rero yaragize ati guverinoma ivuga ko ishyize imbere abakobwa, ikavuga ko ibikorwa bikomeye igiye gukora mu nyungu zabo, ariko hasi nta kintu na kimwe gikorwa. Sasa mu Buhinde inzu zishobora gucumbikira abagore n'abakobwa bahunze kugirirwa nabi mu ngo zabo ni nkeya kandi zicunzwe nabi nk'uko bivugwa. Cyase nk'ubita ngo ni Shivahal abivuga, avuga ko leta asaba leta
kuzitaho kuko ubu ngubu nta wakwifuza kuzihungiramo bitewe n'ukuntu zimeze. Yarakomeje aragira ati ariko igisubizo kirambye ni uko ugusobanurira abakobwa bakamenye uburenganzira bwabo, ariko abakobwa nabo bafite uburenganzira nyamuneka kuko babica cyane cyangwa se bakabahohotera cyane. Ibi nabyo bikomeje kuba ikibazo cyane, yemwe ni hatari. None twagira dutaha twe dushima Imana ko twebwe twifitiye igihugu cyacu cyiza cyahaye igitsina gore agaciro. Urumva ko mu bindi bihugu by'ahandi birakomeye bantu b'Imana. Niyo mpamvu bye mushima Imana. Hari impamvu nyinshi banyarwanda mufite zo gushima Imana. Cyo niki Imana bahaye igihugu cyiza, ibaha ubuyobozi bwiza, ibaha igihugu cyiza kitarobarura abantu ku butoni. Ubu ngubu aho bigeze umugore nafite ijambo, umukobwa afite ijambo, ariko ubwo uri kumva hanze nkuko nabaciriye ku mayange hanze, urumva iberayo, numva ukuntu igitsina gore kigowe kibaye mu buzima bubi. Yemwe ibi nabyo byatuma muzamura amaboko mugashima Imana ko yabaye ubuyobozi bwiza, kandi mugashimira n'ubuyobozi bwanyu ko bubitaho buri munsi, bukabaha ibibakwiye kandi bukabaha agaciro. Iri ni ishimwe rikomeye cyane mwene muntu akwiye gushimira, kandi mukwiye gushimira n'ubuyobozi bwanyu ko bubaha agaciro. Murakoze cyane rero, reka duhure ubutaha.